এখানে নাম বালিপাড়া। এইটো আছে ন? এইটো কলৈ যায়? এইটো অঁ, এইটো ৰাঙাপাৰা। এইটো আমাৰ ভালুকপুং গৈ আছে। আমি তো বিশ্বনাথ চাৰিআলি ক্ৰছ কৰি যাব লাগে না? এইটো ৰাস্তা আকৌ। এইটো বিশ্বনাথ লখিমপুৰ। অঁ, বিশ্বনাথ লখিমপুৰ এইটো চাইড। এইটো চাইড আপোনাৰ ভালুকপুং। ভালুকপুং পোৱাৰ আগতে নামেৰি পাম ন? মানে বালিপাৰাত থেকে কোন পাৰ্ট? ধুনীয়াই বালিপাৰা। আজিকালি ডাঙৰ হৈ গ'ল বালিপাৰা। আগতে ট্ৰাকৰ যি জাম লাগে নহয়, আৰু ৰাস্তা এনেকুৱা বেয়া আছিলে। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আকৌ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আগতে মই ভ্ৰমণ কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নিশ্চয় উপভোগ কৰিছে। আজি আমি এক নতুন ঠাইলৈ গমন আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰ্তমান তেজপুৰ হৈ বালিপাৰা অভিমুখে বালিপাৰা পাইছোঁহি, আৰু বালিপাৰাৰ পৰা আমি অৰুণাচলৰ দিশে গতি কৰিম। নামেৰি অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে আমি ভালুকপুং হৈ অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভাল পাব চাই। আৰু ৰাস্তাৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ, পাহাৰ, জংঘল, নদী সকলো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু আপোনালোকৰ এই গোটেই ভ্ৰমণটোৰ বিষয়ে মই ইংৰাজীত ব্যাখ্যা দিম, লগতে অসমত ইয়াৰ ছাবটাইটেলছ মই দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ এটা ষ্টাইল আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ আপোনালোকে চুকে কোণে বহুতো ব্লগাৰে নিজৰ দৈনন্দিন বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনায়, মট' ব্লগো বনায়। কিন্তু মই প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক কেনেদৰে আছে, আৰু লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আহক ইয়াৰ পিছৰ ব্যাখ্যাসমূহ মই ইংৰাজীত দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, কাৰণ অৰ্কিডবিলাকৰ নামবিলাক আৰু তথা জেগাবিলাকৰ নামৰ সৈতে ইংৰাজীত ব্যাখ্যা দিলে আপোনালোকে শুনিও ভাল পাব, কিন্তু ইয়াৰ ছাবটাইটেলছত মই অসমীয়াত দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। চাই থাকক, ভিডিঅ'ৰ গতি আৰম্ভ হৈছে, উপভোগ কৰক। Hello friends, welcome back to my another video. Today I am in Tezpur, Assam, and we are traveling from Tezpur, Assam to Tipi, Arunachal Pradesh, to witness the world's one of the virgin place where the world's rarest orchids are flourish in nature. In the heart of the northeast, where the air is as pure as a newborn's laugh, shrouded in the ever-thickening cloak of mystery, stands the virgin forest. A place untouched, unspoiled by the hands of time and man. A sanctuary where nature flourishes in its raw, wild, untamed glory, deep within its green heart. A secret blooms, an enigma as intriguing as the forest itself, the elusive orchid. A journey into this virgin forest is like stepping into a world forgotten, a realm of ancient whispers and untold stories. The canopy overhead, woven from 1,000 shades of green,
filters the sunlight into an emerald glow. The air thick with the scent of damp earth and the symphony of life echoing all around. Here, step is a discovery, every breath a revelation. Zero point rasta. Zero point নহয় হেৰি খুবই ৰাস্তাটো খুবই পৰা চেপা পাইছে হেৰিটো নতুন কাটি কৈছিলোঁ নাই সেইকাৰণে গম পায় দেখি যায় এখানে যিহেতু তো এইখিনি হ'ব এই ডাঙৰ পাহাৰটো সঁচাকৈ অসমখন ইমান ধুনীয়া চাৰিওদিশ সেউজীয়া বননিৰে দূৰৈত নীলা পাহাৰ ওপৰত বিশাল আকাশ আৰু তাৰ মাজে মাজে একা বেকা ৰাস্তাৰে আমি ধাৱমান হৈছোঁ এক সপোনৰ ঠাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিপি খন্তেক পিছতে আমি ভালুকপুঙৰ গেট পাম ভালুকপুঙে আমাৰ শেষ সীমা ইতিমধ্যে আমি নামেৰি অভয়াৰণ্য পাৰ হৈছোঁ এতিয়া খন্তেক পিছতে আমি অসমৰ শেষ সীমান্ত ভালুকপুঙৰ গেট পামগৈ তাৰপিছতে অৰুণাচল আৰম্ভ হ'ব আমাৰ গন্তব্যস্থান ব'লক আৰু উপভোগ কৰোঁ আৰু মই বেছি কথা নকৈ আপোনাক সকামনি নকৰোঁ तो गेट क्रॉस कर गया कहाँ पे है आप टीपी में और ठीक है टीपी तो ठीक है टीपी में ऑर्किड में ही रहिए ऑर्किड हाँ टीपी में ऑर्किड अच्छा चाय बनाता है चाय या कॉफी ठीक ना ये
the air thick with the scent of damp earth, and the symphony of life echoing all around. Here, every step is a discovery, every breath a revelation. Navigating through the labyrinth of towering trees and tangled undergrowth, the quest for the orchid begins. Navigating through the labyrinth of towering trees and tangled undergrowth, the quest for the orchid begins. Not just any flower, the orchid is a marvel of evolution, a testament to nature's ingenuity. ये ऑर्किड पार्क है और हम लोग आए हैं अरुणाचल प्रदेश का टिपी। तो थोड़ा ऑर्किड पार्क का सैर करा देते हैं। ये और एक ऑर्किड है, नेटिव ऑर्किड हाउस बुक कहते हैं। देखिए आप, किमान धुनियाके राखिছে সব। কপৌফুল, ভাটৌফুল জাতীয়ই হ'ব পাৰে সকলোবিলাক অৰ্কিড। এইবিলাক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাবলগীয়া ঠাই টিপিত অৱস্থিত এখন অৰ্কিড পাৰ্ক। ফৰেষ্টে মেইনটেইন কৰি আছে। ঠাইলৈ লৈ যাওঁ। ये आप लोग को आके देखना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे जगह है। नॉर्थ ईस्ट के एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। It stands as a beacon of beauty and resilience in the heart of the wilderness. But finding this elusive gem is no small feat. The orchid, like the forest it calls home, holds its secrets close. Hiding in plain sight, the orchid's uniqueness lies not just in its radiant beauty, but its ability to adapt and thrive in diverse environments. Its roots, unlike most flowers, hang in the air, drawing moisture and nutrients directly from the atmosphere. A master of mimicry, it lures pollinators with the promise of nectar, only to trick them into aiding its reproduction. The virgin forest, too, is much more than just a collection of trees. It's a complex, interconnected ecosystem,
symphony of life where every creature, every plant has a role to play. The towering trees provide shelter and sustenance. The undergrowth offers hiding places for the forest's smaller denizens, and the soil, rich in nutrients, supports life in its myriad forms. কিমান ধুনীয়া অৰ্কিড পাৰ্ক দেই, মেইনটেইন ৱেল মেইনটেইন। The virgin forest and the orchids share more than just their mystery. They share a silent battle for survival. Threatened by climate change, deforestation, and human encroachment, their future hangs in the balance. Yet they endure, a testament to the resilience of nature. The journey through the virgin forest to find the orchid is more than just an exploration. It's a journey of discovery, a testament to the magic and mystery of nature, a reminder of our responsibility to protect these precious ecosystems. The orchid and the virgin forest, two enigmas in their own right, remind us that nature, in all its wild, untamed glory, holds secrets we've yet to uncover. They serve as a reminder of the beauty that exists in the world, hidden away in remote corners, waiting for those daring enough to see it. दिखा दिया आप लोग को ऑर्किड पार्क, देख लीजिए कितना सुंदर। কিমান মজা লাগিছে ইয়াত ঘূৰি, বতাহ বৈ আছে, এটা সুন্দৰ বাতাবৰণ। নৰ্থ ইষ্টত, অৰুণাচলত আহি আজি আমি টিপিত কি সুন্দৰ এক বাতাবৰণত উপভোগ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ দেখাবলৈ ওলাইছোঁ, চাওক। পানীৰ শব্দ নিশ্চয় শুনিছে। You are warned not to cross the fence. প্ৰবাল সোঁতত বৰ্ণিমান খৰচত অৰুণাচলৰ कितना सुंदर एक जगह में हम लोग
घूम रहे हैं, आपको बता नहीं सकता। लोग देखिए, छवि देख के या वीडियो देख के आपको इसका महसूस या एहसास हो गया होगा कितना सुंदर जगह में हम रहेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक सुंदर माहौल पे পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া জেগা যেন অনুভৱ হয়। সৌন্দৰ্য দেখি আমি সকলো আত্মবিভোৰ হৈ পৰিছোঁ। সঁচাকৈ ধুনীয়া। In the end, the journey to find the orchid in the virgin forest is more than just a quest for a flower. It's an exploration of the heart of nature, a journey into the unknown, a voyage into the heart of mystery and beauty. It's a testament to the resilience of life, the magic of the natural world, and the endless wonders that await those willing to venture off the beaten path. A floral paradise in Tipi, Arunachal, Pradesh. Imagine a place that houses more than 1,000 species of orchids. Yes, you heard that right, 1,000. This is not a figment of some botanist's fevered imagination, but a reality nestled in the lush green landscape of Arunachal Pradesh, India. Welcome to the Orchid Park of Tipi, a true paradise for nature lovers. This botanical wonderland is home to a significant percentage of the estimated 25,000 species of orchids that exist worldwide. Each one of these floral marvels is a testament to the wonder of evolution and the beauty of nature. Take for instance, the Dendrobium. This orchid is a master of disguise, cleverly mimicking the appearance of the insects it wishes to attract for pollination. Then there's the Paphiopedilum, or the slipper orchid, so named for its unique slipper-shaped pouch which traps insects, forcing them to climb up past the staminode, thus ensuring that they pick up or deposit pollen. But it's not just about the flowers. The Orchid Park of Tipi is also a sanctuary for scientific research. Scientists from around the world come here to study these fascinating plants, their adaptive strategies, and how they contribute to the ecosystem. Of course, we cannot forget the Vanda Corerulea, or the blue Vanda. This orchid is not just stunningly beautiful, but it's also extremely rare. It's known for its vibrant blue color, a rarity among orchids and flowers in general. The blue Vanda is truly a testament to the diversity and uniqueness of the orchids housed in Tipi. So, what have we discovered? And the Orchid Park of Tipi is a treasure trove of floral beauty, boasting over 1,000 species of orchids. Each of these species, whether it's the deceptive Dendrobium, the unique Paphiopedilum, or the rare blue Vanda, tells a story of adaptation, survival, and beauty. The park is not just a hotspot for tourists and nature lovers, but also a hub for scientific research. Through the exploration of these diverse species, we gain a deeper understanding of our natural world and the intricate balance that allows such diversity to thrive. So, the next time you think of orchids, remember the Orchid Park of Tipi, a place where the magic of nature unfolds in the most beautiful way.